Araho bahakaze nanone mu kiganiro makuru ku kabari dukubise twihuse n'inkuru ya mbere bigishyushye ngo i Kigali ngariko ngo umusore ngo utanywa agatabi by'umwihariko ngo kadaniri ngo akaba atanabasha guhevinga faka. What the fuck? ngo ntagashobora kubona umukunzi. Reka tubyumve. Ndi kubona atashobora no guhevinga ntagashobora guhevinga faka. Ntabwo yashobora guhevinga faka. Ndi kubibona. Ntabwo yashobora guhevinga faka. Funny. Fuck. What the fuck? Blood of Jesus. Ese wabasha guhevinga faka? Jesus. Tukwihere pasi. God have mercy upon us. Cyangwa iwa factor. Twikomereze. Ntabwo kumuvugisha mwatuje ko ntibageni bo mwatuje. Ikindi ura smoking? Oya ntabwo smoking. Do you smoke? No? Nkunda umuhungu smoking, so niba atabikora. Smoke wow, smoke what? Ways, cigarette? Down here. Down here. We just smoking aho? No. Gusa ndabikunda. Nkunda umuntu ubikora. Waba warabuze umukunzi? Waba ukeneye girlfriend? Biroroshye. Kwipaki yawe ya Danhill. God have mercy upon us. Urahita ubona umukunzi. Bigishyushye. Munahevinge faka. Jesus! What the fuck? Ako reka mbabazi. Wenda tureka ibintu byo kuvangavanga ibintu n'amadosiye n'amadokima. Nini Generation Z abana b'iyi minsi muri kumwe biki? Twebwe hari ukuntu tujya ku kabari twinywera agacupa wenda umuntu yavuga ibintu yanakora n'ibintu ukavuga ngo ni agacupa kamushutse. Uno mwana ko mbona ari muzima nta n'ikibazo afite, ubu ngubu yanyweye iki? Hari ibintu muri kumwe mu ibanga rikomeye mwabashenze. Ndaza kuvugisha ribu bakoreye iperereza, kuko sinumva ukuntu njye watinyuka wavinga faka karenzaho Daniyeli. God have mercy upon us. Waba warahevinze faka uri kumwe Daniyeli? Wa fakta. Reka twikomereze. Mu yandi makuru ngo uwitwa Marina nyuma yo kuzana agakoryo ko guforowingura ngo na Maji the Black asabye imbabazi bigishyushye abarazisabuye. Reka nabyo tubyumve. Njyewe Yago reka musabe imbabazi nimba ariko bishaka. Yago Pondate nimba hari ahantu nagukoshereje ngusabye imbabazi. Kubera iki musabye imbabazi? Kwanza ndazimusabuye. Yambwiye ko urumva hoya nta mbabazi namusaba. Nta kintu cyabaye na gito urebe ko hano hantu. Oya we yambwiye ko ikibazo nanze ko dushutinga video y'indirimbo twakoranye. Kuki wabyanze rero? N'ubushobozi buke. Oya nta mbabazi musabye. Ahubwo nawe zansaba imbabazi kuko yaranyanonceje. Okay. Turetse iby'ubushobozi buke bwa Yago. Sinono ko yabyaye bahuriye mwana bazabona kigozi. God have mercy upon us. Ariko buriya Imana itanga umwana n'ibizi n'indeza izava kandi twabonye hagati ameze nabi. Ubwo rero wanasanga iki cya Maji the Black kimubeshyera. Aka Maji the Black arabeshya. None se wabigira urwitwazo kugira ngo bamufashe ko umuntu bwawe ari ufite ikibazo. Hanyuma rero ngo abahanga mu bijyanye n'iri jambo ngo Maji the Black akoretinze ryo gusabura ngo bahise babona ngo ari andi magambo mashyashya ngo agomba kwinjira mu Kinyarwanda ngo azajya akoreshwa. Reka tuyumve. Irya mbere ni uguforowingura
nk'uko ryazanwe na Marina. Irya kabiri ni ugusabura nk'uko ryavumbuwe na Maji de Black. Irya kane ubu narindi kubareba ni ukubarebura. Ikibazo ndi kumva ibintu bari kuvuga biri burangirire muri Muhabura. Reka turekeraho ubwo muri kano kanya muri mufasha amagambo ko ari atatu: guforowingura, gusabura, nimba wari uri kureba umuntu ugahita umurebura. Are we together? God. What the fuck? Okay. Ngo bamwe rero ngo mu bafana bayago wakomeje kuvuga ko bamufumbuye. Kono nimba mwamaye biki bamufumbuye. Okay. Ngo bamukumbuye ngo kubera tumwe mu dukoryo twe ngo yivugiraga. Reka tutwumve utwo dukoryo. Yeah, beautiful people. You already know my people out there. Yeah, come here with bad boy shot, a cooler believer champion, monster conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator. Boom, fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. Yo, the top shot number one baddest. I'm Mr. Enna, Jetic man. I'm Mr. Enna, Jetic man. We there, pan. We there. As I told you, we there alive. We there healthy. We there, yo. Akorero yago n'ubundi n'umwana natuno dukoryo twe urumva ko twari twiza. N'ibiganiro bye ni byiza pe. Ariko yajemo umudayimoni w'amateka. Ibintu byose no bita bipfira. Ariko yavuze ko agiye kureka amatiku kandi numva ko ari ibintu byiza, kandi nanjye mpamvu numva mpamya neza nemeranywa nawe ko agiye kureka amatiku nuko yabaye umuntu w'umugabo yabyaye, kandi murabizi nta muntu w'umugabo ubugira amatiku. Cyangwa abagabo musigaye muyarusha abagore. Ubwo reka tubitega amaso turebe, yarabyivugiye ko n'andi matiku ngo azazana. Reka turebe kabaye icwende ko kazoka. Aho mu kiganiro makuru cy'iko kabari cy'ubutanda bakunda Imana bamenemo umugisha. God have mercy upon us. Egwe.